Ja poziv neki privatni, čujemo, halo večer. Dobro večer. Imitacija Marija, dobro večer, slušam. Ovdje je Dario. Mario brat iz Srbije. Mario se pravi važan, ali zapravo emisija vam je super. Mi smo oba dvoje rođeni u Čačku, dvojačani blizanci. I Mario, ako slušaš, nemoj tako biti zločeš prema momcima. Kad ste zadnji put vidjeli? Pa evo, prije par dana kad smo slavili Božić. Znači, Mario se pravi da je Hrvat važan iz Đakova. Čekaj, jesi vi rodom iz Đakova? Evo, recite sve o bratu, ajde, čujem. Ne, evo, mi smo rođeni u Čačku, u Srbiji. I on se tako pravi, jer valjda to mu je neka fora. A kome više vjerovat? Pa eto, meni vjerujete, ja sam Dario iz Srbije. Brat od Marija. Brat od Marija. Iz Đakova. Mario i nije u Đakovu. Mario je u Čačku.